Čudna kamenovita okolina koju ispresica mnogo rijeka, ali je samo jedna zelena ljepotica. Čak nedaleko od gradića Konjica ona i izvire. Svom ljepotom nadahnula je mnoge pjesnike, pisce, a boga mi pjevače da zapjevaju sve najljepše o njoj. Iz tog lijepog Konjica dolazi nam i mlada, izvanredna interpretatorka sevdaha, mlada Alma Subašić. Dobroveče, Alma, dobro nam došla u emisiju Priče o sevdahu. Kako si nam? Dobroveče, veliki pozdrav za vas, hvala lijepo na pozivu i veliki pozdrav za sve gledaoce. Vi ste to tako lijepo opisali i rekli da zaista teško je išta dodati na tako lijepe riječi. Rođena si u Konjicu, gimnaziju završila, ali ipak univerzitet u Sarajevu. Tako je. Koji ljepši grad, Konjica ili Sarajevo? Pa iskreno, oba grada su mi nekako jednako draga. Naravno, Konjic je grad u kojem sam rođena, odrasla, provela svoje prekrasno djetinjstvo u krugu svoje porodice i te divne uspomene su uvijek u mom srcu i kada sam ovdje, ponekad sama, u periodu priprema ispita i slično, često poželim, osjetim nostalgiju za svojim gradom i poželim se barem nakratko vratiti, ali imam veliku sreću što su Konjic i Sarajevo jako blizu, tako da nemam takvih problema da moram puno putovati da bih vidjela svoj grad. A grad Sarajevo jako volim i nekako doživljavam ga svojim gradom. Tu sam već 4 godine. Uspješno sam diplomirala arhitekturu. Hvala lijepo, nastavljam master studiju u Sarajevu, tako da Sarajevo će da bude, Sarajevo je grad moje budućnosti, a Konjic grad u kojeg sam uvijek zaljubljena i u kojem se rado vraćam. Nekog u daljini moje srce ljubi, prolazi mi mladost i u čežnji vene, daleko si dragi, daleko od mene, prolazi mi mladost
da li je tvoje vjerno osjećaju pravo da ne gasne ljubav tihim zaboravom. Da li je tvoje vjerno osjećaju pravo da ne gasne ljubav tihim zaboravom. Mladi ste oboje. Kako mladi sevdišu, Alma? Pa, mladi sevdišu na sebi svojstven način, ali trudimo se da njegujemo onu neku starinsku dušu koju sevdah posjeduje i naravno, njegujući sevdah, njegujemo i sevdalinku i ovako kada se zajedno družimo uvijek obavezno pjevamo sevdalinke. Ko voli sevdaha, naravno, podrazumijevajući sevdalinke? Ti si jako mlada, ko mali djevočurak. Mislim, pratila sam tvoj razvoj, sad si jedna lijepa djevojka, intelektualac. Je li potičeš iz porodice koja je prenijela na tebe ljubav prema sevdalinci? S koliko godina si u stvari zapjevala prvu sevdalinku, da kažemo javno? Javno sam prvi put otpjevala sevdalinku, mislim, sa nekih 8-9 godina. Koja je to bila sevdalinka? To je bila sevdalinka Bosno, moja divna mila. U krugu svoje porodice, najviše u svog oca koji dugo godina svira harmoniku, sam zavoljela sevdalinku, on mi je nekako to prenio. I čini mi se da smo sretni danas što možemo naučiti od starijih mnogo, da nam oni prenesu to znanje o sevdahu, tako da zahvalna sam svom ocu, svojoj majki i naravno cijeloj porodici koja je onako baš odrasla u duhu sevdaha i na taj način sam negdje i odgajana. Nekako mi je draže bilo kada sam bila mala djevojčica da sjedim sa ocem i da pjevam satima nego da se igram. Mislim, to je mojim vršnjacima bilo nevjerovatno, ali znači, sevdalinka teče tvojim venama. Apsolutno. Ja nekako osjećam da živim sevdah jer dovoljno vremena posvećujem sevdahu, sevdalinci, pjevam je zaista dušom, svim mogućim emocijama koje posjedujem i trudim se da to prenesem na sve slušatelje.
brat mi je. Obzirom da si završila arhitekturu, je li tvoja namjera da se okušaš i dalje sa što boljim interpretacijama sevdalinki i da budeš nam i prisutna kroz takmičenja ili možda da se okreneš, da kažemo, poslovnom svijetu, svijetu arhitekture, biznisu? Pa nekako sam oduvijek kombinovala školu. Naravno, škola mi je uvijek bila primarna, najvažnija, ali povremeno naravno sam uvijek i pjevala, nastupala. Tako da ja jako volim arhitekturu, jako volim muziku generalno, posebno sevdalinku, tako da ću se truditi u životu da pomirim te dvije ljubavi koje imam u sebi i da ih njegujem u isto vrijeme, pokušat ću naravno, ali čini mi se da ako u nekom momentu zanemarim muziku, ja ću biti jako nesretna. To je ono što mene ispunjava i ono što jako volim. Tako da trudit ću se da obje umjetnosti, pošto su to dvije umjetnosti, da ih onako lijepo izbalansiram i uklopim. Ja bih dodala, evo, interesantno je za reći da sam nekad prije možda 4-5 godina imala jednu interesantnu mini turneju u Americi, u Seattlu, Detroitu, Los Angelesu i, evo, možda sam propustila, Michigan, tako nešto. Bila sam u par tih gradova gdje su uglavnom pola publike bili stranci, Amerikanci, a pola publike naši, znači, dakle, ljudi iz dijaspore. I Amerikanci su to doživjeli na jedan interesantan način, ljudi su plakali. Ljudi su doživjeli tu sevdalinku tako emotivno, nisu razumjeli niti jednu jedinu riječ, ali su plakali i nije im bilo jasno šta je to što im budi takvu emociju da jednostavno proradi nešto u njima, da zaplaču. I onda su me pitali šta je značenje, kakve su to riječi, šta je smisao svega toga i kažu da ih jako asocira sevdalinka na američki bluz ili recimo portugalski fado. Tako da po meni je sevdalinka tradicija. Spada u svjetsku baštinu, odnosno prije svega našu, ali to je nešto što moramo jako čuvati i njegovati. Majko, misli lete preko polja i planina, iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Tuđini ja sam sada, daljina nas razdvojila, da li ću te ikad više ja vidjeti?
vidjeti, majko mila. Da li ću te ikad više ja vidjeti, majko mila. Zaboravit nikad neću tvoje oči blage mile i ručice, majko tvoje, koje su me othranile. I ručice, majko tvoje, koje su me othranile. Alma, da si ambasador Bosne i Hercegovine, šta građanima, znači, Evrope i zemalja diljem svijeta poručiti o Bosni? Šta je to što je krasi? Zašto doći u Bosnu i ostati? Ili ne otići iz nje? Evo da bude to poruka za kraj gledalca priče o Sevdahu. Pa ja zaista planiram ostati ovdje jer moje srce je ovdje i ne znam da li bi bila igdje ovako relevantna, bilo gdje u svijetu, kao što sam recimo ovdje u svojoj državi. I ja jako volim svoju državu, patriota sam i na taj način želim da joj pomognem. Nekako osjećam i dužnost da negdje budem jedan od primjera da se možda i može i ostvariti i biti negdje uspješan i zadovoljan sam sa sobom i u svom okruženju stvoriti neku lijepu atmosferu. Naravno, čini mi se da je to jedan veliki, veliki rad, možda i volonterski svih nas koji smo tu. Nekada možda krivicu negdje prebacujemo na svu okolinu, ali kad bismo svi možda krenuli od sebe i radili malo više na sebi, možda bismo imali rezultate na kraju krajeva. A ono što mi imamo za ponuditi, pa ja mislim da smo mi jedna jako, jako bogata zemlja, puna ljepota. Turizam nam je apsolutno prekrasan, možemo ga prezentirati na mnogo bolji i kvalitetniji način i ljudi u posljednje vrijeme, turisti opsjedaju Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu. Imamo prirodu kakva se rijetko gdje nalazi i mnoge zemlje bi dale sve da mogu kupiti dio naše zemlje. I tako da smatram da imamo izvanrednu kulturu, bosansko-hercegovačku tradiciju, baštinu. Imamo šta za ponuditi, samo se možda moramo malo međusobno bolje dogovoriti. A naša kultura, naša tradicija bit će opjevana, ispričana kroz Sevdalinke u izvođenju naše Alme Subašić. Oj, savete sajo, Sarajlio, a što si se bolan zaljubio? Oj, savete sajo, Sarajlio, a što si se bolan zaljubio? Savete, Dilbere, žao mi je zbog tebe. Savete, Dilbere, žao mi je zbog tebe. Kako ne bi bona komšinice, kad stalno ti gleda bijelo lice. Kako ne bi bona komšinice,
kad stalno ti gledam bijelo lice. Sarajko, djevojko, komšinice ljepojko. Sarajko, djevojko, komšinice ljepojko. Stani malo Sajo, Sarajlio, stani malo Sajo, Sarajlio. A zašto si svoju ljubav krio? A zašto si svoju ljubav krio? Safete, Dilbere, žao mi je zbog tebe. Safete, Dilbere, žao mi je zbog tebe. Odvešću te bona domu svome, nek u njemu naše pjesme zvone. Odvešću te bona domu svome, nek u njemu naše pjesme zvone. Sarajko, djevojko, ovako više ne mere. Sarajko, djevojko, ovako više